Ai ko ke sira fia. Ai ke rosi ko ke sira fia. Usa la wa ma kua i le fia le plan pe ke sala nga fai ile aso nge ya. Te lo to te lo ali a te wa ma vui ma nai. O wa ai ku le live le nga share merka ka ta ya pena a se o ka mai FBI ya. Sen mai oko mai le live nga pise me nga fai mai pe ke. E sau wale mai ke vai ali mongi o pe o ia o ngare kes o makua i kar kamaro ai ngare pungo kuila e pa maruru ai ko va vai ngare pungo ai oi masalo ka uma fo ko inga se kala fai go po se ka pungi alo e ke lo e ole ke lo ole melan ele camera ele ola ku ya ole sau ya ke ul ke Ole ke mi ole ke mi ngi wa ma ku ai fe ka wale par pom Use le le sau wali mo le sau war ka ma oh my good boy ya Sorry rims ko kom foi me diskanga gini fang Pea no feto. O fai si rewa foi ngo. Mole, ele o se kamai ki fa pere mai se kamai lore suma die foi te. E anu ko ingi isa mo. A le no forto ina. E fai o vai ngo. E ka fai a mea si al figere o mea mai le tu lo wa lo ngai ngornga. E tau fai a mea foi ngai fa fia kanga kaya. Ai ngare pungo o kuila e pai la lo ele se karar ko ina. Ai sa oi lo so nga fui e lo pe fa per coin se wala vai o nga mule nga de ea po mo venga e pe va e bo ko ki fa pe ku le anga er wa fa lo ka ku ma e sa fu mo ka inga ko fu mo kanga ka ya me vale wa lo le fa ka ku wa ele me fa nga sa le sa lo la ia le pe o la e pe ka ma posi mai wa le posi Allora poi là è un allo, le vai, le uso. I'm the boss. Pale fia ko ina. Wa ku sa tangata ya to lua matua no fo mar fa no. O tuila epa. O fono toe malimo. Wa makua ide pa pomu ya mali ye. E ola utara muri ya vui mali atawa. Mali ye limongi. Ai se ka o mo far pui e mo roka oi le o fayaku wai le ya ni si popo ko ya ka ua o si mo popo ai o ma one aka mili po yo ka o mo far pui le o fayaku le ai ka penga mo ka penga oi e ke mo se ilonga e ko ke uma far pui fa ko a pia ku ro mari po mo ya ato wa fe ai tato case fai ato wa fe ai ka ko ave wa fe ka yo vai la malanga mai america wa de fia ke ro la kala fa ai ule so le te fator fa finge le so le wa ma sangi le nguko le ko ai nga fa finge me le nga tu lo wa le na no fa ya e o ai la nga va ngo le nga va ko nga ngi ka kala ile la ko pese la ko mbele fa me pekesa so le wa le ke amarunga nguko le fai kala le nga fa tu le wa le ai se taimi fo ile le se fa pe mai se ka fai se kala e fa pe ai ka nga ka ia ua ke lea la suinga o mea mai le ringi kai fa koi fo ai nga maua o le avangoa e mua le lo matua le lo palaso e mua fo nga le tulo wa wala ngor fasi nga le pior ka mai kiki nga ka kala punga lo le vai e le ai lava ia me fa ai wa fo mai ia au ko ke ula mai la ila usunga nga mala a o mea ko wa ia le mama ai ma le nu o sa papadi e nga le nga ku yer koko o le alu ma fia kanga ka fa pe fu ile ma fa pe ai o sa mo uma ai e fa pe uma kanga kai ku punga me so fa ingu ku lowa e wo to e fa to la utana a ve se tole po le mafo anga le o ki manga o e o ngi ko e ango ko nga por kala me fa pengi
You know, Mm. I've said it several times. This program and that other guy's program and that new program from Australia, we have so much ahead on our own plate. E kako whakalangoenga na kako podcast. But, you know, it's just terrible. E mo ki ngoe, today, tomorrow, e kaulava the next 6 months, they're still going to be talking about this small thing that happened today. Ia ai fo yo to lo hui wa o ro male a tau o matua ro so fo. Tasi le va e ngai le tu fa le nganga e a fu inga suia ingo kangaka. E fai fe au. Ona o lo fio ha i ma meo curse. No, honestly. Tasi le va e nga le nga o lai kuspa ia ta i la tau na suia o la tau ingoa. Ona o le fa sala i tua atu na tau ave mai pea mo meo peilar fingere la utau vai atu iai. O lea lava ea mio wha pei o longa ingoa. Kulau sa moa. Tu loa lau wha funga mai. Maybe o le reason lea ea fua ionga lea ise mea sumalie, lea ise mea matango fi a o se mea le lei. E ho o ilana tala noa. E lei loa tala noa. E sai, e sake, e oki, e complain, e fai pona, e wha tau suai vai. O mea o mangi, ai onga o le whaasala lea o le whaingoa, ni ko inga kanga kai lea ko inga ingoa wha pe o mea maili. Ai tu lau sa moa ma le ngangana. Tu lau wa o lea vatule. Ai o mala i o le tu ai ngai ingoa. Lea wa miwa i wha pia. Sila fu. Lea lea nga le ifia wha o ngā i lea tua sau roi lo ngā ingoa kuai. Lea ngai le ifi ngangalo lea kua lea ngō le ingoa nganga whasio kanga kai. O le ingoa nganga wha sa wai kanga ka ole tua o le ngoanga nga muri rua fai ka anga ma mea umala o le ngoanga o sauhu ai inga ua kai ai le ala i kama seko fa apongi sa le vai fa kaua soinga le olanga kuai sui loe le akua fa mai o le a e le ko ingoa ia sau ai o le a suia lo ingoa ia paulo o oe o le ipu filifilia ke rola ukana ai esa o kuanga ia vaku le maka upor finge lea a o fa mai se fai fi awor finge lea fa mo se kili vai ma ave ese ingo le dei ave se ingo fo se finge mo ia utala ave ese ingo fo vai akia na ona uma lo ke fa so kwa ui la experience vui ma le ata na hu ali a vui wa e u fale le ise mako ministry. Ia, e ofo ia li a tau o wauru whale ai tutono ma tau wharesai o ia anai. Ai ngā owar waku fo. Ngā owar waku kasi arwa ai ala o whaiwhi au ia kia. E iai mo mea o leo langa whaasala sala ma leo langa kuai. O lea ai vai mai ka kia rua kua maka ka ngā mea ia ka kia raku maka ika. In ora e whao ngā inga e lea tua. E mo o mea le fufuru esi o ngei mea. A uru sira fia o ko sira fia o mai ai lo ungo fo. E ai lo ungo fo o suia ai e la foi fia. Le mako ministry o lo ungo o salvation. Io ke ufa pe mai langi si o ke fia ngo parangi dai le o ungo fia o le musu nga le nga pa ia nga fio I foi ungo lo ka ma fa le nga. Nga ia manga ko. O le a fa ingo oi. Now, se fe akula o kama I whaasua lea wai ka ua fo I vui ma. Ali ei. Ua ai mau ke aile suia e waitai la ufei fe au lo ungoa. E paul kanga kai mori maura o kala leo ki ngā le ai ngā lai whaarongolong. Pe a fai o whaafonga merengi kaimi. Inga ua arule maa sa vadinga I le maa e kalesia wai ngei. Koru kausanga karua, kuso kausanga mare afa. Ai o ke ia I sa o ke le masangi au ia mea whapea kurowa o au sa fui mangi e kalesia e le masangi ni suinga o ngingoa e makua fo warge meiro o langa ai inga ua sa ua mai fai fi au se kasi o sa nginga ma wa halu le launga ai ke ia ua point mai ke au ma fa akua urunga fa mai ua sa ua kule anga o le tu o le a suia ngelo ngoa I le asorni o le sua fai asiaka e whaongar kausinga o ainga lenga o makai. Ai I kokongu o le ministry ma le loko. O le asu I ai logi ngoa. Ai kau mai le ngoa.
salvation. Ko ke sira fia vui mali a taua ma nai. Nai mo ni maule anga pa ia mo ni mau fuil ma ko ai ngar kai mingi. O le ma password lea. Lima kausanga ai le io or kai minga sui e ro ngoa. O le password lea o le ma email. Ia o ke le salvation e iai loa maringu mela ma me fa pe ngai kuak. O le ma password le ang whaonga mai. Leo o whaasoa koe. Le ala ngā o ke whaia. E prophetic uma mea ia. Le ala whara ngā o whawkai lea nganga o le atua e mai le koa i roo roko. O ke whaasoa uma leanga o lo ia ke au se ka maa wha lea nganga. E kuri vai ma intercede lea kua. I so se whaasi umanga. Mongi ara ukala. Ia ua sui ngere password. E sau, e ka umai le ingoa. O le afa ingo ia e ka ua mai fa ona tanga mai man ko fa sa mo o salvation ai ka usa mai ia o lo ngo fo o salvation ke lo ra ka vui o ke pa kwar ki ngale ai alu ke ka mo fa ka fa ma sang ia fa ro ile me u fa ia ke o ke pa kwa fa ia vui o e manga ko ka password le o ba si la ia mare ngo me lai ku o inga ngo la ngo ngai ele ongi mea fo e o so le mongi ele ongi mea fa mongi o so e ai winga o ngi mea uma le anga e ai curse ma mea uma fa penga e kau ave mai ka ko ngo kasi foi le mea nga la penga yo ka ko makua e oi a fei ka fai fe au a fei ka kua oi a manga nga oi fangua ma mea uma o nga fa ingoa le o ka ko i mea ia I koinga, le la wala ino fa soa fa pene. Kasire me waka ka ngo fai sia fa fingelanga e nano fa tu le o kere ka muli nyanga me fa. Ai anga o le sia soro mai ka nga kai runga it's in front of my face every day. E ke swipe pa kulava kiriki o so mai runga I mo news feed e ka sia soro ka. O le winga la utala. Not for once wa ye se fa soa fingele wo fa no. E kau fia ma kau fa fika yeso ka roko. O aso uma e o ilanga aka e pua inga mai le amu e pua inga mai le whaasausili e pua inga mai le whaakau ka vā ma le whaamauaruma e o ilanga karangoa le ala nā le no whai atu o mala ia le kau avere ngai ki ngā le lope mafua mai longa suafa le o mea mai li o le ala ua mio ai e pei o ngā mio e pei o le ingoa ia ngā o pakua whakenga Thank you for sharing. O inga le sa o ngalo songwanga e te mana o e papatiso le tinale. O le papakiso ngai le lava. I think deliverance. Leanga yai me mua i rumo le papakiso ngā manga kua. E ka kaunga sau mua lea le whakua karikong salamo papakiso no ai e lei papakiso e peo lei a kau mavui e ka kau o nga ki liva mua o le ale lei ma o ngo mavui le si mea papakiso e vo ma o o la u tala i le vaenga le peo na sao noa i le fionga ia anai po le fionga fo le ngā fatasi ia ka ino o le mela we wa makua pe o le papa maa e le mafai e se masingi nga suakia e le mafai e se mea nga suakia se vanga ngai lama le ao malo o le kua lava ia le ao le malo si o le kua lava ia ao se upu fole le kako o le ka whapera ka kau mafai nga ia e le lope e kaku ke kakalo aku mal whakawanga u le kua e whapea mai le kua o kou i loa a siaka ma le a kaua ma fui maongo ma vui o au ngā sa au ku i ngā ku la ku ke kala inga lo manga o i le lalolangi o le ale mele ngā whaire whawhingere iei maka ukia le mea ngā whawhanga i ngā iau au ngai pele ya ke au o ke fa marurua ko ya ke o ko
pe o ke loa le mongi lau ko kakalo mai ia ke au wa lava o fai al fai unga o ka fa pengei wa ngo fa kali ku ia ilo la ko i unga pe a le soifuanga ngai liko fai se me ia e penga vai ia si la ia le foka ngai le afu le le malama e penga vai le se me ai e pe ala ukala le vola ko fai ukala le asiaka ma le ataua e ke fainga e fa kongkongua pala ai e le ma fainga e fa kongkongua se vale e langa winga yo le mo le vale e le malama i mele ko la longa le fainga le la a foi vai foi nga sa wa fa fo si lunga malima as if she won the court case how pathetic these people are. So pele winga le la ukala ako mali dia ako mali dia peanga foi ako e kako ke fiu kau alofa i le mole vale kau fa kongkong e mafai o fa kongkong ul pala ai lem fa kako ko fa kongkongua ia le vale o le vale ai o le viala la ule tala sawa you know this cannot be done. Ele me fai mente. Ele fai mente. Abi foi malonga o nga kangaka o makai o longa o sa o longa ainga malonga nguu. Ile ino fa maulan. Longa winga e mafua mai ile nga upbringing. Ya, ile nga fa lo. You know, le o pumalianga. Yes. Ako nga sea e kau fai se kala ia e ku e pepe ia halua fa sala halua fa sala le ku nga ka va pe ia de nga fa lo sa oia fui mongo sa wa ko ka be foi sa fa pas ka dia la ko le ka ku ka ngoa ka ko i meo o me au nga mol fa fonga anga ka ku ka nga o fa kalia ya el vea voi fe mai fa ko kala ku o ngase ai ngase la me o le le e ngase nga o fa ngase le ku ya ide nga fa lo ya lo fionga voi asiata ya move forward. Well, first of all, ko la mo mo suelo password me le salvation army ya suelo thingi Holy no ya para mo ka mo me lo password ya suelo gaming in password lo email ai mero mo tato me ya tu fa bolo tato me ilu me se kemi ele se mera ko lo ke vola password asiaka no mai voi ole ke ka uma fa uranga ole swafa le swafa le me mai le ke ba ku le fesi de prengise pe fa fenga maua o nga wana nga makau di foi fa mai morio nga ba ku le code ora ya ke ia e la ku le swafa le me mai le ale la nga fa mo ku inga ngo ku ko la foi sa wa ma fekalai le ko ile ngole me mai le ale la ke kan foi kali vesilia fui mongo ma peringise ole kalango pe fa ka mo swafa a me se ole la ki fa ko a so fu mai ya so wo ya o ke le lo ke fsiro ke a wala ole ka ole fsiro me ke fa ke se kali nga pa wal kali le go venga o morio nga mo ma nga baku o el swafa le lunga ko ora ye pola ora me nga samene nga ia fa no inga ro ko lo kali nga le kali la uri ai ele ke kong lo kali ia ka ko me fa fai foi la li a tau o ma tu le lo soi fu wa ye ale ai tiro malam lam foi mo ile wingo le ia tatu wa ye fa pena al fai atu ya pernis e au fuari focus ye fai ngor tatu live awor po pole te e ke wo ngai lor ma fu anga se mar fai ngor live ia mai de ia ri io ai tatu me yane o le mata pule mana o tau te afe tau lunga il tatu fa soa for the last 20 minutes o le tu langa foi le peio le wa grant le famsinonga i le odi ia to lua le na tau fia
ona o le tūlanga o tupe parpala, e watu tono Samoa. Ia me se fo o se la so tanga na i le wharavlavi le sa tupu mai Vietnam i la ori fo i ngau o le sa whenga ruenga le una lei. Le ala ua wawenga maua le pei o la auto la wari ia. Le o le winga lu te mana o tau te whaso ai. A fua ku ya Samuelu masianga mori maule nga whairua. Ala ola se omio kausanga ngaroka mai e. Tau fia. Ale ua pei o le awari ia i tua. Ae sili aku o nga mamawhama leanga. Le mea lea o le mea lea makua ke le ka uwa lea i o Samoa, te le afi anga o a inga i le ngata o nei tūlanga o tupe parapala pe a hao no whamaunia. Ia mi so kanga o kua inga skairi whaakengi anga ora ai le vaenga. Lenga o ka miki e whainga ruenga i kampangile. Ale ua pei o li tua e ui o lo a mai conditions. Ai pe o lo te tala i tua o le la ia ia sa o ko ngai ko nge ki ai e vidi ai pai mala fai ma tula nga fa pena ma so ro fina ngalo bui ma le ato ia ma lova tai ole ia kia ulo baia o lato na lato o ia tu tono le tapenanga o le peo lea e fōlinga mai ia te au a whai ele i mawhaionga peo ia Samuelu. Ai o Samuelu ele o se kangaka ngā laku whasio kisi kangaka penga. Ngā laku a wakungi kupe ele a mangi me whapenga. Ngā laku e whailanga mōli mau. O longa wi. Tēli, ka kou whesili ngia ka whai ele peo ngei. Pea mi o kongu la ko meleng fai. Pele o ngi kangaka e a fo e se e le va ale. Fa feonga lo mo kwa ka o le ale ngo sa mo le meleng fai. Lenga o ke fa ku ke o fo le mo fai o fai o le pe. O Samuelu o le moli mau. Just because o longa winga, ele peo le winga la whapkalanga, asiaka man whafonga mai ele tunu. A whai ele ai se mea ngā whai ele vaenga le e ka ua ili maka ngā luenga o leo. Pei o Samuelu, o lenga moli mau Samuelu, mo whaku Samuelu. Wālanga ualu ia asiaka ele mea ka upule ngei o ngā whaafianga o laku ia o kou, e kou le wha, e kou kele kea mai le meni. Vai lá ele se mau inga e a fo im fa inka ko kilo le mengai o la ula fesili ile komisinga le acting commissioner mal makanga luenga leo o sao ngi me na sao ngi me a o la ko fo inga fa yel fa iunga o sao ya ole umong ya ile sao ile bukwa ni sao yo ya la va fe o kangaka makua mafa o kula fongo o fa salanga o kula fonge e mai se ole ka ua ile aisa ma me uma fa penga male ka pule nga sen kam o bukwa ka ubele ya sa mo me akor nge em fa nga pe o ko teli kanga luengo leo ko kilo o oil kanga ke manga o faila mi kongo le makanga luenga stand up for this wala ngofo ya ila nga fa lo asia kama ilo ula vale ka kongo ko kasi la ba ai mel nge ile wa ila nga asia ile e furinga mai ka ilo ia pe umakul ka usanga ngi melis ka usanga umar term ngai ele faiaunga ka ku vai ai ka kala umai fa makapu e mai aka ai le fai nga maua le ulu le ngaka le ulu le dragon le maua ai le maua mai ka ngaka ho ie le ka ua ke le la kunga le au fa o nga ma le au fa kau ai le maua le ulu le dragon Pai ke ua vai le ulo dragon pe le polai e ko kongo le li ole
le nga falo ba lo fa tai ya le ya tau o la wa ya ko le lo ia a James Arthur le msio a le lo ia a Fred a pali o a Timothy le pe mala valele official lawyer sil ia a sa oi bui sa le kau onga ma lo sil finga o le ve ko ai makori fo lo official lo e kaunga nga lu fa kasi mo official lawyer sil o ke lo mala a fai ai Timothy le i de fengele lo official lo yesili ale foi o lo yesili o official lo yesili kau onga ku mo kanga lo ngalo pe kau se conflict of interest leme ai o le si vai le ya tau mo fa lo tiri no le chat o le tau ba ye tu vai fo linga mai le te ele o leo ile tau fio ma wor peyo o tasi le vai nga o le te va ye tu ai ia wai moni ai o leo la vai le o leo la vai sta auto ia ile fa unga fa msi no te lo tai e me se tu la ngo peyo la variations for i o le la o te tau fai tau tu la vole te fa so mo va vai tu o le tangi mai ele o ke ele o leo le peyo lono winga o la te atu tu si fa mtelanga o la wo ile i o nga leo ia o ia ku ala wuli ia fa karikari ai awala le ia tawa ma vui la se ma maur me lo le kai miro ko lo ia o le ko lo ia makil ko so fo tu lo ia fa ma singo mai o ko sa mo le fa ia tu lango le tato tala no le isu ka ki ia ngi ku ia fa ma singo mai e fia la ngi ka pe nga ia la ka pe nga so ro ngi ile o mai ku ia e fa tali ile ke so ko so fo o le mea te tauna fai e leo. Le kao fiofi pia. E give them enough time. Ia makua shut down ia any further communication. So ia kangakangi. Anga i fafo ma. A se i fai le lako internal investigation. Eyo. Pa ila le fai ngala e fai e Vietnam ia. Le fai le fai e Vietnam ka makua shut down na Vietnam ngi so o kanga whatsoever ka ko leo ia. Ela ngai serious ia la ko o le fa po ngai. O le pi ka u masaro mi o le ka o ko kuisa mo po Oscar ia po fe. A le la avai mai la ia Vietnam. O le wa fa per ma kanga ku o conditions sa mo mar fa ngola ku. Olha, essa hora ela é muso Vietnam, é muso e fai mai karangoanga, se vai ngole e meli e olha fia karangoa mai se querer fongi ele fia. Ya ulai. Ka ke la ko ngo ingale le fia karangoa mai o Vietnam ka ko leo. Ulo wa. Fai ole ma kanga le ma kanga ia. Ia tu lango nei me fa pe. Ia le la o tu. Ai e fesilia e per ma fofau ai se anga le fakanga ai sa mweru ru kuor kai ni ai ko ki ru ka usanga mon ko pule ko ki koru ka usanga o ka fia mua ke lo se ka fia mua le history o ka fia ta ilo ia se ru si la fia Asiata e foringa mai e one law for them and another law for us. A tōtanga i mei ata ia Samuelu temi ngā whalpui e. E owa tumara tō se furu leo. Ira te otu. A tōtanga i mei ata lauri ia. Ia, e whenolala le ata le tō lua la ua, e ko lua la ua. A vengi isi aka, e sawa vale fua la ua i ngāre lopi. I ira mea sa vale koe ia Samuelu. This guy is handcuffed. E fwere si ata le handcuff koe handcuffi vai. Pe o sili aku le anga o le kūranga ngā o e Samuelu. O le kūranga le vo whai e isi kama ia. Ia. Mōni whamaoni anai. Wala vātama amu, wala vātama mentatou mori mawina i whai kua i le tu ai ngā whai longa lanu o le mesa ia i le whai ngō le tu ai ngā tūrafona.
whailonga tangata. E oe. A whaia ke sau e ke fast, pe ke lango le malo, ia. Talo si ia le tūranga e vai ia kanga e gai vai savani vale le ia. Ai mana tua mai. E vai ia ka ko ia peko solo ai whakasi asi ngai ke leo ia kai ia e lau wari ia. Vai. A ole taimire na sau wari solo ma le amengo Samuel o le defamation. Ia se vai la lewa uma le kola ulongo e vai. Ole escortinga le kaka na ferua i tu lou le ngana na ferua i panga kaulanga tangata valeina o man tangata fu ir kaulanga. Ya aja to vai ele fainga a ya na ona va tu va pena fa so e fa fo mo me sa mo e va fo ora fiafi ya e tu sai o nei foi a fa o tia ia se o tonu o tu ona le ata wa ma vui a ke lo le se ona o le la ta se furu ro ya ma tone ya o lo e foi na ita tu uso i nei ma tu fa fine o lo ala la ma e muri le nei e foi nei le sunga ya tu le pa fa te sua ya me se foi nei so tu fa fine ma sa ni wo lo si le fie foi te tau to lo tu ono ma tu la si pole nei ya ona ma tu malanga tu le ya ona fa mo foi lo ta tu va yaso ya ai te le issues te le pa nga ta pe nei da foi tau te fa so ya manatu e ile fa si langa na wa va tu na fa mo le la fa si langa le na ona tu fi avi fo la vai ngai fai mo la pela na mai si ma tu vai ngai Wellington ia le faasisilaga lea a ese mai a ina ia tu ia le no matua nei lama faasisilaga lea o le tautala e toe faamanatu atu le tausala a le aiga fasta Wellington e faia i le aso valu au kuso faamolemole no foaga na o le St Anne's Hall St Anne's Hall Catholic Parish ina Wellington ia ua silafia uma lua sumalelua a Emmental Street Newton Wellington o le aso valu taosutasiaga i le tolu le afiafi ia fa mole le tatou aiga fast ia me se fo supporters uma le fast ia ma tatou fans uma le tauteia lango le fa moe lena ia le tatou aiga fast i Wellington le fionga fo teitei fona peseta ia me se fo le committee ma le laulau mamalu ia o tela gona ai ole a o fa ma vai tua ia o le nei taimi lau fionga vui ia me se fo lau sunga le atou ia ona o le tulaga fo i ole tali mai o le wa ko e koru o to fitu mi ton talo sumba lua le po ya ai mo molia to lo fa ngai le tato filo ina tato ofisa ya ile aso tofi le sunga godfather ya tato filo i foi vui tato fasoa